الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألونا ممسكتك كريم مجندني إمام النووي رحمه الله سالس حديث شرح إبتم ميادو ميوتي مفتوج هتر وانا حديث حديث قواني عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه رواية كرب رسول صلى الله عليه وسلم تمن بيكلن حديث كربية එකලේගේ ෆානකි එකලේගේ ෆානුගේ බස්ෆුළු තෙදු එකලේගේ ෆානුගේ බස්ෆුළු තෙදු කුරවේ සාහිබයි හම කෂෝරුම් තියබෑ මීහුන් කුරේ කොම්මෙ මීහකු ඒනාගේ මම්මගේ බඬුගා රහිමුගා සාලිස් දුවස් වන්දෙන් මනිතික්කගේ ගොතුගා ඒනාගේ ඛල්කු එකුලෙ විගෙන්දේ එෆහු ගඬු ලේකොළගේ ගොතුගා එහා දුවස් වේ එෆහු මස්කොළගේ ගොතුග එහා දුවයි එෆහු මලායිකතකු ෆොනුව්වේන අදි ඒගා ෆුරාන එළුව්වේන අදි ඒ මලායිකතාය හතරු කමෙ ලියුව්වුම අමුරු කුරවේන එයි ඒනගේ රිස්ක ඒනගේ අජල ඒනගේ අමල අදි ඒනකි අබාජ්‍යවරියත්තෝ නුවත බාජ්‍යවරියත්තෝයි فهي إله فيها ألوكان حقوا إهن إبس إله نوا فراء غندفمه بما الله غندفمه هم كشورون تيابامي هم كره ميهكو سورغ بنت ورينغ عمل كره منغس إنايا سورغ يا دمدو مشم منوي نواها كاريته دين إليغنو في إناغ مچن إسبه إنا نرك بنت ورينغ عملكو ನರಕ ಬದೆ ಅದಿ ಹಮ ಕಶೋರು ತಿಯಬಾಮಿಹು ಕುರ ಮೀಹಕು ನರಕ ಬಂತ ವೆರಿಂಗೆ ಅಮಲು ಕುರಮು ಗೊಸ್ ಏನಾಯ ನರಕಯ ದೆಮೆದು ಮುಷೆಮ್ಮೆನುವಿ ನುವಾಹ ಕಾರ್ಯದೆ ದೆನ್ ಎಲಿಯೆವುನು ಫೈ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇಸ್ವೆ ಏನ ಸುವರುಗೆ ಬಂತ ವೆರಿಂಗೆ ಅಮಲುಕೊ ಸುವರುಗೆ ಬದೆ ಈ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕುರಬ್ಬಿ ಇಬ್ನ್ ಮಸ್ಊದ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إكلي جفانكي إسلامي رسالتك إم كوري كلوغا إم فرتم إسلام وداعي بيبي كلون بتريغا هي من وداعي النوا بيكل بدر أحد خندق أدو بيات رضوان أديس بينهم هنغورا متوغا إكلي جفانو بابر وداعي النبي إكلي جفانو دهي جور كوربي أنك حبشايا إكلي فانو هجرة كربي أدي فوق مدينة هجرة كربي إكلي فانو جي فا فلوجي
nikamatikam himakamuge sabun sahabinge teren bay bebe kalun mai fa fulu fenige hini warna kure bunima nabiya sallallahu alaihi wasallam e fa fula behe gotum hadith kurabani la rijlu abdullah athqalu fil mizan yawm al qiyamati min uhud abdullah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ge fa qiyamat duhuga uhud farubade bure mizanuga tilafatuga baruwegen be ekalege faana ki waran ilmu ri be falan khassa gotegga qur'anu ge ilma tafsir ilma ekalege faana ki arahun nabi be ekalege faanu ge amilla nafsu fula behe gotum vidalu wani wallahu alladhi la ilaha ghayruhu allah ilahu fiwa ilahakum wa allah gandeva vidalu ame ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت الله فتن سورة إذا سورة باوا نلبي سورة باوا لبني كنت نجك تمن كلك فانا إنجي ودا نغنوا ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت أدي إله فتن إذا آية باوا نلبي آية باوا لبي كن سابقا هره كيف بيجن كم تمن كلك فانا إنجي ودا نغنوا ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لو ركبت إليه جمالك بركة سوار وجن دوي حساب تمن كلك فانا بره مي علم مولو ميها كهوريكم تمن كلك فانا إنجي كم غوانا ما إتنا كتمن كلك فانا ودا غنوا نميه كاري تمن كلك فانا ودا غنوا ekalege faanuge kiyabum adu essoma nabiyya sallallahu alaihi wasallam lobi korabba adi ekalege faanuge kiyoma behe gotum nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith korabani man ahabba an yaqra alqur'ana ghaddan kama unzil falyaqra qira'ata ibn ummi abd yabamihum getere kirit qur'an bawa lebbi gota kiyawam ede mihaku nama ابن أم عبد معنى كي عبد الله بن مسعود قراءة كليك فان كيا ودار واقت كيواش ادعى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه الدنوان إدار واني كيرت قرآن كيوا بدالون كليك فان تلاوة كرب منقص فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا من آية حساب كليك فان تلاوة كرب من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني پٹو على پاشا يرغ نبي صلى الله عليه وسلم کے لوفلو كارونا فابم دے من آية کے معنی کی فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد تمن رسكلانge komme ummatakum hekiveriye qiyamah dohuga e ummataka ameduge hekew mattaka hekiveriye nabiyye gennawana adi wajibna bika ala haula'i shahida de huriha ummategge mihunna hekiveriye gotuga timan kalege faano kalege timan ilahu kalege faano gennawa hidu eduhuga kafarunge halaki kobato mi ayatu gemani mi ayaki ta hisaba wadagenore kalege faano كيرتي كربم متوالى بما إنجبي نبي صلى الله عليه وسلم جارهم سيدا إكلي جفان جارهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هديها سورة كيرتي القرآن بس كربي من حديث ابن مسعود من بدال واني رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم تيوان بيكرنا حديث كربي وهو الصادق المصدوق اكليغ فانكي اي تدويري ادي اكليغ فانو اي بداروا اتش نوني اكليغ فانو جنوا خبر تدو كربي صاحبا متاغا ابن مسعود رضي الله عنه من حديث نبي صلى الله عليه وسلم حديث روا كربم كوريغا مفداي مي بداربي مي حديثغا mi bayan begen ba kamaki ghaibuge ilmu tawge tereng himene waram mativeri waram bodu waram muhim wahake faharig mihaka e qabul quran dati kamakavs bun ekashi gembe ehem begen ekalege faano mi
bidalu wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki tedweri sahiba ekalege faanu tedu fulen noni nuhaddawa ade ekalege faanu bidalu wa komme echki gennawa komme kamaki khabar ki tedu kurawene echke ehem bidalu ma fawga ekalege faanu mi hadith riwa kurabani حديث كربني نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربية إن أحدكم هم كشر تيابامهم قترين كم ميه كويس يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة أميها مامك باندوغا رحمك تريغا سالس دوس وندك منيتك غوتوغا فنتك غوتوغا خلق جمع كربين يقول بالوين غوتوغا e banduge terega rahimuge terega e fentiki baane salis duwas wande baane eruga amdu me zamanu vijja science ge dirasa takum hodun takum mi haqiqat ekam engi dana ekam e zamana balafiya mi warab bodu ahake mi mitaga mi bunani thumma yakunu alaqatan mithla dhalik efahuga gandu lekolege gotuga hama ehadu salis duwas baane fentike gotuga salis duwas manitike gotu salis duwas mafahuga le gandu le kolege gotuga e rahimuge terega salis duwas anekavis baan addi hadwas evi thumma yakunu mudghatan mithla dhalik adi e fahuga mas kolege gotuga salis duwas baan sateka vihi duwas e sateka vihi duwas uma fahuga حديث كرباني ثم يرسل إليه الملك دين فنوفين ملائكة فينفخ فيه الروح يفهوغ باندوغ إيوا مسكولك غوتوغ إيوا خلقوغ فرانا يلوفين ستيك به دوها بفهوغ ستيك به دوها فهوغ فرانا يلوفين فرانا حقيقي أي بسمه كينجيتشن اگه حقیقت کی افس میکا انگه اچنو ہمیں کن اللہ سبحانہ و تعالی اگه حقیقت دنوڑی گنبانی ہمیں کیرت القرآن ہوگا اللہ تعالی بیان کرون ويسألونك عن الروح ابانهم کلے گفانا فرانا یا بے گتو سوال قرآن قل الروح من امر ربی کلے گفانو ودال واش فرانا کی ہمیں اکنتی من کلے گفانو بری الہو دنوڑی گتو گترے گوا اچکے وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يبامهن علم قتري ورم مدو من بره منوي ندبر ورم مدو من بره منوي ندبر علون من علم لبي فاني برك كودا ورم مدو علم لبي فاني موسى عليه السلام خضر عليه السلام جواه كاغا ريواوي نياسوي ادبي كلون نوان أراجع علونا هكردو مكيا كهف سورة جواه كأننا مشهور واه كمن سننه يجي ما يقدر واه كينجي إكل يجي فانو نوان أراجع خضر عليه السلام موسى عليه السلام ودا جن نوانيكو نوجي ماتي كم متى دونينغاس تيركوري كولا دونينغاس تيركورم فهوجا كادوم فيمبوي ما خضر عليه السلام موسى عليه السلام دنواني تمام بيكلون علم الله سبحانه وتعالى علم فلا على بلا يرجع أهرمين علمك أي دوني كندا تنبان مفوق بولم كندوم مدوي من برج مثال تمام بيكلون علمك من برك إيه بس كودا إتشك إنساننا الله سبحانه وتعالى علمك بتوجا دفاف فمكس فران علو مفوقا حديث كرباني ويؤمر بأربع كلمات دين الملائكة ينهتروا كمي ليوضما أمر كربين فرتما كلميك بكتب رزقه إنك رزق ليوضما أمر كربين كم ميهك بس رزق إميها ما ميها بانوغ تريغ بانيكم الله سبحانه وتعالى ميواني ليوظاف رزق هود متك مسك قران انسان نجه الله سبحانه وتعالى كم ميها كبس اميه رزق لبين منبر لبين غتا هريها كم بني ليوظاف
alugonu men nan oti masakke kurum alugonu men nan oti masakke kurum rizquge nagano devattere ilmari bayan kurabani ei hashiganduge rizqa alugonu men hashiganduga miwa komme ni'mata kiwes rizqu hama ya akuga deenuge rizqu ei ilmu libum ilmuge rizqu mi rizquta emihaka kandele fawa rizqu furiha manuko evves mihe maruwegene nudan evves mihe maruwegene nudan den faarek hitan ara faana mihaku timanna men rizqu liye fawa kamuga wanama den timanna men amalu kurumuge beelma ki ko bahayye mi ware libene kam komme mihaka algon men engene duniyage haqiqataki abadu komme mihaka bes libene emihako hoda masakke quraach duniyage evves mihaku faasa veriyaka begen daatane no fenna nemeke evves kamen nokon huttamas faasatake mihaka libi musadika men libi noni duniyage evves mihaka ilme libigene nude emihako ilmu hodwa masakke nokosh noni evves echen ufaddan mihaka ufeddi fe nowe echen ufaddan mihako masakke nokuraha kema Allah subhanahu wa ta'ala rizqu li ukafwani algon menna neenge echeki algon menna rizqu libene gota rizqu ge wasiretaka mikankan liuvafwa goin algon menna kan neenge algon menna hembi onnani amalu kurum komme mihaku wes kura amala eggota Allah subhanahu wa ta'ala emihaka tawfiq devwan e duniyage haqiq algon fennan onnan abadwes mihaku kura amala eggota emihaka kanta tafahiyo gendani masakke tafahiyo gendani halalu gotu garangal gotu rizqu hodan masay kura mihan halalu gotu ge mihaka rizqu libetan algon fenna ame gotan haram gotu ge hodan masay kura mihan kambes fahiyo gendata algon menna fenigen dane algon menna moti e rizqu hodu mattaka masay ko devana kamaka wa ajalihi enage ajalu liyuma amuru kureven em algon teren komme mi hegges ajalaki liya nimi fawa ecce e ajalu hamuma akuga mi duniyage baguti haya nimi nimma algon men Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata e ilahu ge darbar hazir wanje adi e ajalu hamuma fahuga kudaves lasume nuwe adi e ajalu kudako ves avassume ves nuwe em algon menna haqiqatuga waram muhim abadwes e ajalu nimidana bagutakattaka tayyarwe duniyege ulu komme mihebes emihage mara baddal kuranje duniyege evves mihagu inkar kura kame nongai maru waane kam timanna marennu waane bune inkar e maran inkar kura me duniyege nule emme jabbar nuba nulefa mihum bes emme marwana kam qabul emme qabul kura haqiqatan gai e haqiqai algon menna baddal qur'ane wagutu ei algon men enge cheki ehma ya tayyar wege hunnan jeheni elmeri bayan korba wahaken we hunaizaga saudi arabia ge hingadi hadisa mihaku imarata ge mati us imarata ko bettene magumach am gotik us imarata ko bettiji kamuga wanam emihage maru ene baddal kurikama emmes qabul qur'an maruge itifarenge ekama ko ene ke evs gellumen wakama ban evs gellumen wakama den ena teduwegen magu huras kura kurmattaka hinga gattana kara kunjena marugen die e ilmere midalwani kitemme bodu hadisa hinga fabis enage maruge ajaluge wagutu nujehe kamuge wana mena marugen nudan e usimaratu ko me wettigen die kam maren nowe gellumen nowe ame yago kuda hindu polege fahum ena maruwegen edie dubbaye chonjege manake enage ajal e wagutu liefwa wagutuge ena maruwegen edie em algon mem maru mattaka e ajal hamawa iruga emihaku marwan huritaka emihaku dana e misalaka divi rajya gol emihaku beero rashaka furagen diun kamugobes adi hentanaka diun kamugobes adi kanduge adiga kamugobes emihaku marwan huritanaka emihaku ajalu jehe waguta emihaku hazirwa em Allah subhanahu wa ta'ala evves mihege maru fahin kurabba adi muhulat evves mudebba ema muhulatu algon menna mi devva famiwa bagutuge terega ila subhanahu wa ta'ala bola bagin duniya gole beka beto masjid kuranche
den hadith korobani wa amalihi timbana kamaka enage amalu liyuduma amuru kurave ena amalu kurani kon gotakatto ena qurani he amaluto ena qurani nuba amaluto liyuvene algon menga amaluto bani liyuvif algon qur'an huriha kame bani liyuvifa liyuvifa wa gota khilafa evves kame no hingana namaves miga waram muhim no kutay faahak kollen jehe warak gina fahara warak gina mihum mi waahaka mehen dekewuni masuwalu kure algon men qur'an amale algon men daane tane suraga vejja suraga naraka vejja naraka liyuvifa wa kamaga wanama kobahe algon men hewa amalu kurumuge beenu maki kobahe hewa amalu kurumuge beenu maki algon menge amalutan Allah subhanahu wa ta'ala waki gotaka liyuvifa wati ehem bege waki gotaka algon amalu kurani yenno hage gotuga algon men amalu qur'ana goy Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ke ilmu fuluge matwerikam denodige wati liyuvi mehe meena duhe ke meena tarek meena amaluta mehen qur'an ilahu ke ilmu fuluge matwerikam ilahu denodige wati liyuvi eche ehem eliyuvuma khilafa kan nudan ilahu denodige tuma khilafa kan ifs kam duniya ganu hingan ilahu subhanahu wa ta'ala insana enage mammage banduga ovva ilahu denodige be meena duniya ngas meena ge amaluta komme duha ku komme sikundo komme gadira ku meena ge amaluta qur'ani mehene mon denodige ehem ge gotel liyuvi e denodige tuma khilafa ifs kam no hingan evves kamen no ehem begen mujrimu emhonge kariya maru ama emhon duniyege hayata alum fonuvva dinuma ede hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un timanna duniyen alum fonuvva de emhonga ta maru ama emhon bunane la'alli a'malu salihan fima tarakt timanna duniyege nokum muri amalata kollu mattaka duniye fonuvva ede Allah subhanahu wa ta'ala wahi korobani kike كلا دوها كسهل النوان إنها كلمة هو قائلها أين بنا لأبهك معنى كي الله سبحانه وتعالى دنودي جنبه أين أنك بس دنيا فنوبيا ساملتهم نانجو كينك عن القرآن أين أبونا بهك يهجي كتوجا بس بردانة بار إيجا عملك كوربين بهين نون هم أكن دولي كورم بيرو كلا بهيك هم إله سبحانه وتعالى دنودي جنباتي algon men ge amaluta liyuvi e ay gota huriha kamas de singamundan hama ay gota nita faak kolen je kamen ei mi liyuva liyugum ge hore debattare ki qada qadaru ge tere mi القدر المبرم انا بترك القدر المعلق مبرم معنی ki e badalu men ne lawhul mahfuz ga e hori gota liye fori badalu men nonnan yakash ana battare ki معلق معنی کی میوینی کم مہن کوفیا مہنے وان ایما الگون من کورمتی کے دمگے متیا الگون من اینا الگون من ترے میمگو اختیار کوفیا مہنے وانی میمگو اختیار کوفیا مہنے وانی مہم میکن کوفیا مہنے وانی میہم میگوت کوفیا مہنے وانی میگوت لیے فیوانی ادی الگون من ایگے ترے اختیار قرآن کنگوت کم بس اللہ سبحانہ و تعالی وانی دیو فافے eman kirt qur'an go wahi kurabani wa hadainahum najdain demagam magudak ka fani algon me ikhtiyar qur'ani algon beenum baga evves mihaka burakashi kokkaga majbur koggen nubaka me qur'aka nota teyka me qur'aka majbur wa konge husasen algon nonnan algon men amille beenum bege ikhtiyar algon me kankam me qur'ani hem algon noti algon me amaluta islah qur'an hataron kamaka حديث كربني وشقي أم سعيد أين كي نركب من تبريتون وات أباج جبريتون ونباج جبريتون ديوفين سورج من تبريتون وات نركب من تبريتون ديوفين هم علقون من موتي علقون من عملت إصلاح كرم إصلاح قوالا ميهم بس أهاجن عملت إصلاح جماعة بهدتو مسائل كرم كيرت القرآن السنة نبي صلى الله عليه وسلم بيان كدوا فوقتا الله تعالى إله فتق بيان كدوا فوقتا
algon munge amaluta bahattafi kamuga wa nama ei bajeri eya khilafa bahattafi kamuga wa nama ei abajeriye egotan algon masake kuranchi heni ilah subhanahu wa ta'ala enge wita efauga hadith qurbani fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ilah fiwa ehin ilahin wa Allah subhanahu wa ta'ala gandeva hadith qurbame inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah jabami hunga terin mihaku suwarugega amalu takko hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' ena ya e suwaruga demeduga mushagge minbaru menuwi nuwaha kariya gossa fayasbiqu alayhi alkitab enaga macca fay isbe eliyefu waliyum fay isbe fayamalu bi'amali an-nari narakaga amaluko fayadkhuluha inarakena wadiginde suwarugega amaluta suwarugega ahlu weringe amalu duniyega mihagu ko enaga ajalu gaade ena maruma gaage fa hutta eliyefa liyuvum fay enaga maccan isbe ena narakaga amaluko narakavanta veriye kamuga ena begende tin ufedena suwalaki algun menna mihen kinen he wana hewa amalu duniyega ko Allah subhanahu wa ta'ala enge magun amalu kurum gos enage ajalu gaavima narakavanta veriye amalu kongena narakay dani kon fade kon hijenu kinen hije kan ehem ban ege jawabu ilmu bidal wani ena ekura amalaki beru fushum heo rangalu amalu kamuga bias nistakunna enage amalu tan ei beru fushum fenna rangalu heo amalu takkamuga bias enage hituga ebote gohe ei gotaki dekkun terikam otume noni nifaqo kan otume noni makaru erikamen otume noni eneki bodati faafatago matiga demihuri mihaka hume mifada kamegge sabunne heo amalu ege beru fushum heo amaluta kuratan fenna mihaku fahuwa gutuga nuba gutaka marwegen dan ikhlas tarikama ekuga Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulun hame ekani hawaba daruma edige ikhlas tarikama ekuga heo amalu kura mihe ge amalu tan Allah subhanahu wa ta'ala neti nukurabana al-imam Abdul Haq al-Ishbili rahimahullah idalwani hama kasharun nubani umakun nimun beru fushun sida wegemba adi emihege eterfun islah wegemba mihaka medweriye nuwane efada kamegge khabare duwahakwes ifay nuwe adi efada kame engifes nuwe adi Allah hamda shukru hutte nubani umakun nimun medweri wani aqida ga fasidu kamen hunna mihash nuwata bodati faafatan matiga demihunna mihash adi bodati munkaratakan araganna mihashe nuwata sida mawga hurefa emihege halatu badaluwe ulemunde heyoge duko ehem magakun hingaga mihashe fahi emihege amalu enage nimun nubawu masha enage natija hitamere umuge sababekkamuga ve ema ikhlas tarikama akuga heyo amaluge matiga demihunna mihaku Allah subhanahu wa ta'ala gellerime nukurabban Nabi sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga kurawun hanguramegga baran hivvaruga da mihegge wahaka Nabi sallallahu alaihi wasallam garihuga zikru kurawun enege hangurama ge kuladana kama gadafadu kamuge wahaka zikru kurawun ehduga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani eneki narakavanta beriki den sahabi enage kankan huriga belle veruga ene libunu zakhamta ka kennuwege fahuwa gutuga bimmatiga kandige mogganu jesma foga me amillen harala amillen nafsu qatul kollan ega sabu narake emi haku wadigendak
دمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار كبا من ترى ميهكو نركاga عمل كرمونغس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إنايا نركيا دمدوغا مشنها حساب كاريا ديفا هوتا فيسبق عليه الكتاب إنايا مچا إنايا فين يسل فيعمل بعمل أهل الجنة سورجا أهل ورين عملكو فيدخلها سورجا هنا وديجندي إنا سورجا وديجندي نبي صلى الله عليه وسلم قال أريه قبل صحابي إكليك فانو إسلام ورنا غتي وهدو هنغرا ما يدوه عصير رضي الله تعالى عنه وهدو هنغرا ما يدوه إسلام ورنا غتي إيك كوريك إكليك فانو إسلام دينا دكولو دشمن ميه غوتو غواني إسلام دينا ودوغا غتي وهدو هنغرا ما يدوه هنغرا مكو شهيدوه سوارو وانت وريه كمو بگندي افس سجده اكليگه فانا جسافه نوه افس نماز كفه نوه نماز مي حديث كمي وافدي اينگه مچن يرگه فين اسوه سوارو وانت وريه كمو اينا بگندي دي دمي حديث لبه باي نون مي حديث فيغو هي باي مسته وتريگا ಹತರು ಮಹಫೌಗ ಸತೇಕ ವಿ ದುಹ ಫೌಗ ಸತೇಕ ವಿ ದುಹ ಫೌಗ ದರಿಯಕು ಬ್ಯಾಗೆನ್ ಗೊಸ್ಸಿಕಮುಗ ವಾ ನಮ ಏನಾಗೆ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಖೀನವ ಕಫುಂಕೊ ಅದಿ ಏನಗ ಮಚ್ಚ ನಮಾದುಕೊ ಅದಿ ನಂಕಿಯ ಅಕೀಕಾ katilim aqi nanki aqiya gatima ki sunnay begin bak me denghuri kanka hinawa kafunko janaza ge kanka ene ameduga kuranje mi hame yaguga mi hegge banu dari bettigen da iruga e kujjaki ei addiha duwas nuni hujjegge sifa enage gunawanta aswa gunawantoge sifa kurefa hujjekkamuga waanama eya ekuga anne le e balani nifas kamuga lege gotuga amugotega hujjegge sifa jehene kama ilmen bidalwani addiha eddo ema hisabuga dari vettigen gosti kamuga waanama den anna leki ei balani nifas kamuge lege gotuga ever kurin addi hadu over kurin dari vettigen bagen goske anna leki e balani fasadage lege gotuga du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'mina bas hebas qabul kurum bi tawfiq devum ادي algun me miskituga mi majlihuga jama kore fadei swargega matir ni'matuga jama korevum hada wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum